Hello Karbiang, welcome back to my YouTube channel. Kiching si ka do kabe Karbiang long ara doan phata ni lihin pending ka som kardom na pajerik lo kardo. Pinila bangso video long na litum lang ponik long chilake RDM official production na hin pen non Karbi lo na marjan kimi klang ponik jido. La sila bangso video long ilitum la bangso video patak jithan ponik sinan. Tang te pinya video pancing pon iglo na. I can fly. RDM official production na himen kason se ponon Karbi lo na marjan kimi amen lake Rani Gangsam. Kali ne kalilang ne sarmar kalilang. Minso ini nang thon ne hok se Labang so lunjer kilun alun se polun se pia to mamen lake nong nam chetang long Karbi lunjer kilun thekna na ase ke jumena alun se polun se pia tum lun se po binong timung lapen ke lun se pi probina kropi Labang so luna marjan long chiparjan pon sia bang pho bang pia tum phan ili tum thek poni long jilake nong nam chetang long Karbi luna marjan long chiparjan nun thekna abang pho abang pia tum ake hai pi lidi rom pharpi lapen ke ake hai jirsong taro Labang so lunjer music director abang phulake nongnam chitang klong music director abang phu ake hai Amit Rongpi anang lilake nongklar studio pen labang so lunjer lyrics ke tok abang phulake nongnam chitang klong Karbi lunjer ke tok thana abang phu ake hai Longbir Tera Tiuna bang phulake lunse po binong timung labang so nona marjana long makeup artist abang philake nongnam chitang klong makeup artist abang phi ake hai pi Rupjili Terang pi labang so nona marjana long director abang phulake ake hai Thon Singh Terang Cameraman abang phulake ake hai Sarmun Terang labang so nona marjan nonsi chiparjan pon tang iklan ilitum kado ka besta me labang so nona marjan Prabjin pen RDM official YouTube channel along lang panig long ji lasinang litum doan se tame labang so YouTube channel along humri ponik tame video lang ikmesen polote video pan like sipira video pan ta share pon ikla la pujon tak taka video kelang ponik long ver ja phanili tum channel pan kang hon pen subscribe pan pusening thelo tang te pine video ke panik pelo cardon